MEC Sorban Kumar Telenga ahem konglong kuson peni mi chupide. Bharatiya Janata Party BJP Ratcharia Song East Karbi Anglong District Minority Morcha Maipu Monoj Teron Arpu Penche O Tanglo. MEC Sorban Kumar Telenga ahem konglong kuson peni mi chupide. Kidamtang jang mi poni phayeng koira phor ni lakhaing koira plidio pani constituency alongkar japthep local MEC ake hai Sorban Kumar Telenga ahem konglong kidamtang jang mi poni phayeng koira pliar ni aner lua por malom kupi ko son penloni mi chupide labangso ahem konglong katewara banglaki Chandra Singnar alangli MEC ahem kedamatowar anathu kedam bomahot kulada thengno along pasang ko kamat kulad along purvika chunam lapen minute thongke bag apor kulada hem phuatum pen chingki chithan boma pora hutsi men hem konglong michodet loputa kulada hem phu pen pherangkia thengno ningje pon lapen bangso hem konglong bolero lapen laso hem konglong arlo munit ka chithap avidet ajok arenga huki suwa bang thekpon longle lapen MEC pen kachithana tengki nili rat aphan ke klempi chepaduk pik along nangkel hangdunun e atumsi lapuson nangke klempi tahai pusi ake hai Sorban Kumar Telenga pen pherangke atuma phan than pon lapen laso hem konglong mi kichu ahut MEC ake hai Sorban Kumar Telenga hem konglong along ave alang lika prega sai phan bar joya jok hem konglong mi kichu chithekdun longlide lapen kate bara bang lapen ulat along ki doa tumta mi kepa mep dunji aphan bor I peglo sita mi kichu keprap pega jok pa jok dunun edetlo laso jok bolero hem konglong ke do anta cho etlo japralang sopen nilituma pherangke muhiram teron nangkilo berta public TV Karbi Anglo ঘটনাটো এনেকুৱা হল ধৰক আমি সবে ৰাতিপুৱাই দোকানবিলাক খুলিলো খোলাৰ পিছত দেখিলো মই দোকানতে আছিলো চন্দ্ৰ সিংনাৰ ডাঙৰীয়া তেওঁ আহিলে আহি গাড়ীখন মোৰ দোকানৰ ওচৰতে ৰখালে ৰখোৱাৰ পিছত তেওঁ মোৰ ইয়াত ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা খালে খাই বৈ অলপ দেৰি ৰখি আছিলো প্ৰায় 1.5 ঘণ্টা পিছত আমি দেখিব পালো যে গাড়ীখনৰ পৰা ধোঁৱা ওলাই আছে দেখাৰ লগে লগে আমি বাহিৰলৈ ওলাই আহিলো ওলাই আহি আমি খুব চেষ্টা কৰিলো বনেটটো খুলি যাতে পানী বা কিবা বালি চালি অলপ মাৰিব পাৰো কিন্তু বনেটটো আমি খুলিব নোৱাৰিলো আমি স্থানীয় ওসি সাৰক আমি ফোন কৰিলো ফোন কৰি জনালো তেওঁ আহি উপস্থিত হল লগতে তাৰ 50% বা 60% জ্বলি যোৱাৰ পিছত ফায়াৰ ব্ৰিগেডো আহি পালে ফায়াৰ ব্ৰিগেডে বাইকখিনি জুই নমালে খুব ভয় লগা অৱস্থা এটা পৰিস্থিতি হৈছিল কাৰণ দোকানবিলাক গাড়ীখন যত জ্বলিছে বহুত ডাঙৰ জুই এটা উঠিছিল আৰু দোকানখিনি লাগি আছিল আমি ক'ব লাগিব যে আজি খুব মানে ভালকে ধৰক গাড়ীখন জ্বলিলে কিন্তু মানুহ কোনো হতাহত নহল বা কোনো বেলেগ দোকান সুকানবিলাক কত একো ক্ষয়ক্ষতি নহল হেতুৰ কাৰণে আমি মানে ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা জনাইছো আৰু লগতে গাড়ীখন আছিল আমাৰ শ্ৰীযুত শ্ৰৱণ কুমাৰ তেলেঙ্গা তেওঁ আমাৰ লোকেল 24 নং দেওপানীৰ সমষ্টিৰ এমএসি স্যাৰ আৰু গাড়ীখনৰ ভিতৰত কোনো নাছিলে যেতিয়া জুইটো লাগিছে চন্দ্ৰ সিংনাৰ ডাঙৰীয়াই গাড়ীখন চলাই আহিছিল চলাই আহি গাড়ীখন মোৰ দোকানৰ ওচৰতে ৰখাই মোৰ দোকানলৈ সোমাইছিলে তেওঁ অলপ দেৰি কাৰণে এমএসি টো নাই হয় এমএসি স্যাৰ নাছিলে এমএসি স্যাৰ ক'ত বাহিৰলৈ গৈছিলে Jugentok bi achor Teresa Teron pi ahem nang chilele den Kidamtang jangmi poni phayeng koira phor lakhaing koira trok duar baguri MEC constituency ke parlo sarthing tiamekar Jugentok bi achor Teresa Teron pi alangli asomar bangke thomasar pimar hem nang chilele den Teresa Teron pi kidamtang jangmi poni phayeng koira CR ni penlo hem nang chilele den ajaha katuma phan ki than ki meeting ki dunji ajaha ka phan ki langkhang damji lapen kohora damji pusi thamtekan Jugentok bi alangli ki duk dera hemton lasi oto si chowek chot puta pherangkia thengno chitham pon lasi halapu ahemasor Teresa Teron pia phan nang nahok le dota nang wangnon thang tanang pupelo lapen nang thengthelo puta ningje pon lapen ke aso pota chewang non pai pusi ningje pon
News Desk Report Public TV Karbi Anglong. Nanti media betul Tuhan lang coba alam tiga laporan lo. Milicor kan, gantang daibar taring koi raisi ani, hempen am jalo. Apor bayi kris ya citi malam apor. Jika hempen bang ke sari dos apor bardu lo. Elus ni bang kita utus si cuek. Masih ni kita hem kai ason si hem sudri mah walam lo yo. Masih aning sama kita bujar ni nan curi lo ha kadang kadang bujar. Hem pun cikor lang pulo. Masuk bang ke apun bang. Ring ke ring kami nang sip sudah lo. Masih pipi si wan ni mah, pipi han mah pipi hem pipi si kami mah wan ni mah pasti cikori pasti hem pun cikor lo. Pun bang nang lihat lo. Masih nang hem cikang lo mani cor bang awal lo. Masih dak hem tietumอะไรที่ตัวมันดักมันไปทางกลางมันแกอาจจะพี่เป็นฮะหลังทางกันได้ยิ่งผู้สีอยู่ด้านนี้ผู้สีนี่ทางกลางผู้แกลงเป็นตาฮะล่ะด้านคุณสติจินลงเป็นสีอีพอดแกทางกลางประเทศนี้ประเทศทอมยะแกพุทธมีกอปีปีนบาราวายลมคุณกอลบางแกนาซีเดลมูมีกอปีอัปอกเหรอคุณกอลmeeting lang si do meeting dun di si than asal ni BJP meeting do bon ha saraja masih meeting tung tabang lo kami lang sili lidat lo okay han ni mahaya kleng ta dalam mara ni mahaya kleng ta kunkor masih dulu armu pu kohar dan jio BJP kan si than kang si than kang pathini putih tham lo la pura ni ta ana ni ta chili de dalio mungkin la peson do ma non dam tang an bang itung ke bong ta we ching cek ta wi tang te non ni chor mang nang ni wi chunri bang ke media tuman chunri bang ke ni no hok li do postame em chi bang hoi lao somar phan lang ra min sora chi bang hoi ma pin so long le dun jui postame hala ki pon we ka pin so stame semua orang lang ra tunggu semua bang thom do ada so akling so cibadan tong lo semua dia hak lah ada semua matara injin sura dipiso pan iri kyang ra yang mesti thon tha nang nang hem nang chor nang semua do thai mini kan tu nak nang dak kang hem jong ri pamino dam pamino terus ini ni lo wah cuci nang pulo Memang pemak nak. Bharatiya Janata Party BJP Ratcharia Song is Karbi Anglong District Minority Morcha Maipu Manoj Teron Arpu Pen Cheo Tanglo. Kedam tang jang mipo ni phaing koira phawar ni Manoj Terona Hinpen Pherangke Maya Long Kaning Je Panatengki Nili BJP Ratcharia Song along Kachipaduk Dun Parpik Penajok Niliphan Asong Pen Niliphan is Karbi Anglong District Minority Morcha Arpu Pen Nang Pekponlo. Sitami non ben anta Niliphan Munit Marekta Nang Tinambangawi Lasi Nili BJP Ratcharia Song Pen Jeo Ponang Koko Pusi Pherangkia Thengno Waidak Pen Ninjepon. Tang ti Ake Hai Manoj Terona Hinpen Pherangkia Mai Kaningje Ponahut Kaningje Ponalam Thele Arjupon Iksina. News Desk Report Public TV Karbi Anglong. Ini nolapor kewang nalilo kumapan niri lam the na jathan te krang karo na pajeri lo nili kopi athesi media kewang nang kokma kopi ke sungma umoni tum nang puta hai namatha ta hai arje ke mesen ti ko duk de bola langjin bu kunang mata thai kami ki phu ini lilo ihem cepat pong re photo na kisim ki boy jokta ti thelom de ni di konsip kisum ne la ke jokta nang jini ne la ke ni mina si jini athe ni li BJP ki lot Philippine 9 years ne 95 na sini BJP lo the most senior lo ne ta nang ram ko tang te office ta me Niliphan la nikan sir ke pangbong
nili pan muni nahong ke avili obe nili asi bojar le ili hormu chujorang tame ili jong he la dor me uti ho hormu me uku tame nang kenam bangun si ador me pediat puti ale ke tila song taksi nili ke ador abediat amunit simang den no value no regards no priorities no facilities nothing ko son si inte inu namunit nikan trok ke survive po nili election tur non tur ten tami survival polang domat hok ke reng nang je pan ke jokta dobu itumbo ente pini politics som jong lagi dun sita mila ke sia purpose do hadak sena le opportunist bujima opportunist kali lagi nili pini BJP long ke do pini nang tomata tai umane ke turung curang pon umane turung curang kali lo nili ke kepang teng ong lo amen fu sino ke nang ke ho lo ratu atin li chohong bom lo birta ke mi bang di mene ku akira long di mene ku belong di kali aki ong nili pan ke akka hinu nang le o nili mangan an le kan tin kir se long lo my path for my life I saw a third utang te la so parti long nili pan ke isi indication lo ko sin data nili kama thalo la pena konon ke dosara elected representatives inu bakta ni kang kir nili sobhab sulutropan ko ke kisum kiduk kerabia tum talila tum ke minamenta nang takaddo ko ta manpe kiduga mikri ke beni tum kali kiduga hem kapa plang ban kali ni plang long te chok lo ni reng long te chok lo ni heming tu te chok lo bang hem ke goli mar lo tomon herai punjab non ke cholong le kudulur non they don't vote. Alang tu jipolo BJP is the world biggest democratic party. Now World Democratic Party lo. To World Democratic Party pultang te ili mathanang it is like a big nation made of crores of rupees. Hal semus hanti ave potenali hal so bildi yang dudunji. Kasi nilipan ke BJP ke si school home kali. Nilipan hanti nang ke PG home kali. Kau nili ahok pet sinili kupo pini ke BJP po dol ke donghele pini minority ku jekrong dunta donghele pini Christian po pikidun kita nang kelang ap digi kalilu minority pro Christian topan potang te kepang tekam ke he nili 2022 ningkan election itu doni punili ke harfar sode hak pelang ke adapta nang di dormon to koron kurinoy tiket nang nili tadun hoy lo dormon koron kali tame siar kena pa party der lo oh hala lene lege tirui boy kali hai ade joktai dorom ke ti hamdu देखो पिने चोकी मैंने पोसी नहीं था लूप दून दे दो ना सपोसी नीली के निमिना के पोवे का पोसी ला बीजेपी पार्टी के orang fana ke Christian Muslim bangkai ke tami anu dong la jitene ne la ane aklong ke tami la si ako nili lang bom lo amune tumbang itu family pus ke BJP is a family puta nili ta ko solo mate member lo mate nili kesung ibodi sikesung bolo nili so kesung penili aking ridam no nang thati ko my situation is like a troubled water a fish in troubled water I need the rescuer who can rescue me ke chini tum dalo inu bani em da chini inu bani MLA da chini even MP song da chini but they didn't come in front of me to help me ni rescue long ni lasi nili angkop ini nili pan kisung ke boy ang bong sampai cicak dun bom poku ke matang bong hit hota non nili pan ke example si nili tipo non ke nili ke gal kir ke jota lang pang boy bang o sistem tu apa yang tidak non bortoman nili minority president district Putrota constituency attack si nili kita ni
mope nili puluh elected representative setum kimi doi kali dia da job nili jonghele kam hang dunta nili kecewang tunang kalau tu SD money people no already come to bang book lalu lepen non nili election management committee arona teng ke nang tum no ka dam rules strict pikung ja na so joni nilita harbat si nilirong ko homosilong ke damu nilita amasila so homosilong are lihut nilita nilirong ko hindi pe dekhi to हिंदी में भी कहावत है हर गली में हर कुत्ता भी अपने गली में शेर है और सोचा कौन चिपांग रूमसी तो होसा नमस्कार कार्ड ऑफ वेलकम टू माय कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉलो ओमोटी सो पिलो नीले पाना पुटे मनोज ना गली की दुके जुमिसन देखो ना पोजीशन में की दे ती पुटे कुशुमा नीले पान को पिलो ना तुम ना नंबर 2 CM sudah ngomong temen ni pandan di dalam mereka dong sar welcome puni di pulau alam di dalam songsos ini lepas aku hai nang di ke dulong top sudah di kita BJP pandu pun ni kita sekarang di in pen ke akero CM pan pintu le no namaskar card of welcome to my constituency pulau omor di so pilo ni lepas aku मनोज ना गली की दुके जुमिसन देखो ना पोजीशन में की दे ती पुटे कुशुमा नीले पान को पिलो ना तुम ना नंबर 2 CM sudah ngomong temen ni pandan di dalam mereka dong sar welcome puni di pulau alam di dalam songsos ini lepas aku hai nang di ke dulong top sudah di kita BJP pandu pun ni kita sekarang di in pen ke akero CM pan pintu le no pini CM sini lepas ambil nang puluh nang lipan kini tum nang dima bilu pula ke alang tum sinang sekridak athini leke prayerful person ni thanda gonu anam tadom ni dharma sima hasonam tadom dom ni pini tuima pini kon sima halaso ang thego ma ko tini ma ta athe akoi na ke man gusote amuni dobeki kumane amuni sinang thale ka pinpoint dagi ke no pinpoint dagi nasi ko mili panke nasi alam tuma koi nang pikali mili pan nong ke nang ke tura polo ate MP election dam edo pronte MLA bangko MLA ta na handun deta hai MSC ta na handun bek ko teni ke bata ini lo MSC kang lo ni de voter men handun lo amoni ne ke khana kele kali ajuda mo distribution lo ni lilon pini resignation ta tipi ke o dhainang sirudun johi Sini lah kena kan ke ne corrupted person kali ni kan. I have not done anything wrong in a party against party. Kenon sa again dam dipil mas again nai ko chu putel kamu pani ni puelo. Ni ke jong he le tiok ok jor ta menang me than ok siwan ko ko. Nang ke da kher kali ko lang pang utang ka kisiwan. Tharbe ko ke thosiwan. Bek ko lage. Urutang te la sudin dong ni menang cepat sung no ko pele. It is better for me to give up and leave the house rather than to stay and find a better and home. Lalu ni. Setelah damtang la anar ni yang bong nang li nang di top si penat ke ilitum niliram dak tadi naket pe adang lam ne pudam be tani baro aphan non itu ma be aphan kisung ga portion jeli ilitum ke inglong aso tum iliwo khai to bana ti wok to wok ilitum ke ka be to the peace loving people for genesi ajat le itum phanang pu sitami itum chichakun do e himon to long le nang ra etami to pudun de e komane long le nam de to pudun de ining kiding ong tining kiding ong kita menon apong ke di de pudun ke this is not an election but this is a war against good and bad again. We have to overcome from the bad. Akai hinopen la pinangko. Ate ko pipolo pertante nang litum ke ni depan pinisi nang ke gong ta. Media ke ni since 2003 I was active, more active. Ni ke as confronting media is not a matter for me. Media pan ke face ke ni ke pesalo nang ke bilo ni ke. Ate lita rasniti long ke ban putang ke dusho do mati. I want to grow my popularity through media, through public support. Tanong la BJP nang godo ke hadi ni itor hen ule na demo pe nang lina kadwa lam thigel han lo non apport ni bi appeal kan tu nang lo pini the last day ase ani siveran anita mini cap mini poke bang bongta chila phag on posi ni ri kisung thon ke nang nang sunang ne lo pini mondol
Kota Mondol do, Keren Mondol do, ano tina kerong ta di pansuri sinang pram ta pada mo. Ahem lang di lo. Back side de lo. Meeting ke dunia angkai do sukari jang su abe. Tiru jo ni di pansina tu. Akhirnya ni ke dildar amni pina. Tak do ya baca ni dibilang mana bota hisap sekian ni. Oh. Lalu nang lip aku nang kedua question dong aku ni ansana tapi dola dah kelahan lo. Jeno ke India itself is in a danger situation, danger zone. Purutang te niligi pu why danger le ro. Purutang te you see English with the this saying in English, the rise of extremism is the silence of good people. Nang nili ke kini dah tu nang li ke nak dong sudah kupupe nang li panada prat nang li cecak enjoy. Purutang te this is the right moment to counter. Akhirnya tum kita joy jono se kini la an extremism dam lalu. Extremism means helicopter extremism kudam kali ni lagi. Mana akhir sema ke par ये है itu mak ke me tum tu joy por. Lalu nang ni nang kanan polam se aku nang le question pun ni nang kanan tu thara ate UCC sona implement de tang te tribal tu tela lang lu lu lagi. Bar ke bang lo. Noni ni lang ko example lang ko tui bang na lo nang tum tang si if you are educated tang te tum pas in hut kata itu Noah pola mang tum tiri dah. Noah anam pulo bir the ke lana indum popo jokta ka adubang me biya pati lo tu meri making lo tu kalau son thot taksi opposition tu banganan pulo even la Nirmala Sitharaman apin ananta pulo. This is the last chance for democracy to survive. If Modi comes to power, everything will be finished. Because like Modi mohala Noah pingi polan checking andelang ma rato na me pranon even la Jammu Kashmir long Kapini former governor da pulo la panke non la sosa bura panke la ke pahi ke bilu ke pasunan ko kali purutang te mo ke it will be a warlike situation in Manipur pini anta lengo e hamu e aron kisinan ko la sonan ko poi pansi rat pan la sokang turolong nilike jujaru de ni ke cipendak da kali peron saho pone pine chini ne tanil no ka songa bikini le dom ni le periri ka song pan lo Ali nili nang karju bang asal lah, nang nilong bang kini tu asal lah deh. Nili bangke ke patini kantung ke lah no. Lidah ratung ke plan akamak ke hak ke kerja. Very different. Take decision in proper time. If I don't take decision today, tomorrow will be today. To save the democracy and to feed the people what the present BJP government is doing. Kasi nilihin penta isi message ke pala iban sini dike tini ke pang penda di ultima akheda do cholo tema ajune si tini bang ke ranang no nili patini nang kosi nili ban mak ke decision kudu Finish decision and finish decision alam mang kenal lipui tu bang sana bang ke betar led dan lewat. later